Sjoch, niet misschien. Fisker haast. Furich, vind me fall off. Shinshiv, van mij jidach could creëch beagan Gnìomhachas. A wee bit of business. Beagan Gnìomhachas. She didn't you try gehanam. Had je vergaaien obair agus Gnìomhachas yenef. Ha misje, ik obair MacIlleathain. I'm self-employed. MacIlleathain. Literally, working on my own head. Does a self-employed therapist do obair dh'fhalbh rinn cheann? Caillou, is still if you obair MacIlleathain. Agus nach Gnìomhachas sy'n bi obair na siar nuair daoine an dói. When people are happy. An dói. And you, ha mi an launeric nuag. I mean new lanark. Launeric nuag. Balle, a ga je hokal een koerstead Gnìomhachas na Muilnean-Cotain. The cotton mill industry. Gnìomhachas na Muilnean-Cotain. Is Geachuglische vanker Davidale aan in 1785, Sheach Kiachiak ochget se koik, huk na hessen avin chluai, kuach gan a Muilnean. The Falls of Clyde powered the mills, kuach gan a Muilnean. Vadale urstoch son in alm, hu kuch korum fulum vuaie, hu àite furich, biodh, agus korum gal gan English, ban a sapach. An een sheach kiatjiek neuget 3, ba miele is kiatniach fhèin cosnach ans na Muilnean. Employed, fhèin cosnach. Gavoor och kiatju een clown. Baun nuair a rich déal a bhuilean gan a chumarach rabberst Owen a hanig aharchuch mór an àite. Va Owen sin curas ga éker, bochgan agus truaige. Owen wanted to eliminate crime, poverty and misery. Éker, bochgan agus truaige. Háisi chebu var daoine stuhin cheannach ag prís heur, where they could buy at lower prices. Stuhin cheannach ag prís heur. Dus je frohaj, it al rash gan choirsnach. Besha earned in a kiet chemenin an an immersed nin Cochomain. This shop was a forerunner in establishing the cooperative movement, immersed nin Cochomain. Jaarstich Owen en Ush ek een 40 daoine operiëno aan se willen voor Ush Shia Gàidhlig. The minimum age for a mill employee was raised from 6 to 12. Gleich MacIlleathain. Varach obair steig Owen fulum láúne ga clown na boike na 10 bliana agus. Owen established full-time education for children under 10 years old. Zavach. Chynnig mi di Patrick MacGuy I vínig tulliga mu bheitthe sa bhaile. Saoil córis a bheith a coltoch as na seanlaithean. Wel, vir a bhí túretar iolate. Ach cha bé Muilnean-Cotain, dark satanic mill mar a bhaid culan bléic or a ítead. Or sé haich go mar sír a bhain cúteoch sé córsnach a bhain córsnach míonach fáilin. Déna cur seachatan a bhí ag an loch gobrach nuair nach róta gobr. Faid gírig an bí at in sásan a marchan sin inniu furlam fat bethe. Bringad datsami a dúnu go fat a bha fáilin. Fatte fatter fála for bethe mar a bhains na llymich na balchan móra. Va fullam go maith cutramach an seo, dí seo se fullam bha ga tafhín ga clown a bhaile. Scríbhig, lévig, cuntach mi ein jachtri as crainiolas agus jallin, ach cúideach fatór agus spòrs a cahári ceol agus daoine. An uach gur í dí se scola churara? Éiteach geall ar a dhéanana le cotton. Agus fa seo go má éitrim agus go má córsol agus fa fíormháthair an spòrs agus ecrasíigh frocanta. Éideach caran choirí tóga. Tóga, hynny? Tóga fi, can yn ar dúcha. Sgil na daoine óprach, work practices, daoine óprach a chaistíoch in seo héin fiagan tøl. Around the world, fiagan tøl. Chai innovate UNESCO mar lárach ghualchas na Crinne, a World Heritage Site, lárach ghualchas na Crinne a bhuileach lánric nuag. Agus a scíalach rabberstoin, agus a bhaile seo, animal fiagan tøl. You know that one by now. Saoil an bí mise animal fiagan tøl,
Ef sy'n Gaelic hicus dy gynnu?